South Africa akukho nakubingelela makunje. Akukho nakubingelela bafowethu nodadewethu South Africa yonkana. Ngenza le video nje ngiyenza ngiphatheke kabi. Nginombuzo nje engibuza wona wokuthi sesisebenze kangaka bafowethu. Sesisebenze kangaka bafowethu. Sehla senyuka sibambisene bafowethu. Siswami uMrs Zuma uMangobese uJacinta phakela umthakathi mfowethu ndabandaba insizwa nobusizo ngizwe emlando wakwamchunu bafowethu ibingekho indlela yokuthi lesimo esikhona silungiswe. Umbuzo wami ke kakhulu ubheke ekuthenini ke thina ke nisibekaphi ke thina esize sazojoyina sazosupporta nithi thina senze njani njengamanje. Ufele emntwini sigijima naye lapha sibe phambili. Umbomvu sigijima naye lapha sibe phambili. Ungobese umbhele laba basempumalanga umkhize. Nabo bonke abasupporta iMarch and March nabasupporta lo mkhankaso omuhle kangaka bafowethu ebesiwenza ngokubambisana. Nithi thina senze njani? Sothatha liphi side manje sokwenze njani njengamanje? Ilowo nje umbuzo bafowethu ngiyumzimba Khalimali umfoka Dlamini phansi kwaNongoma la ngidabuka khona. Ukuthi ke thina ke okay ke sekwenzekile okwenzekile kuyahlukwana manje omunye uzenzele kwakho thina ke senze njani? Sithatha amasayide singaxabene nani ngoba phela uphakela umthakathi asixabene naye. Ungizwe asixabene naye. Usisi Jacinta asixabene senze njani ke thina? Ngiphinde ngibuzele nabantu nje ngobuningi babo okuyibona balapha eSouth Africa abalwela ukuthi lento ilunge. Bafowethu singabambisene ngeke lento ilunge. Ngiyacela mina bafowethu ukuthi uma ikhona indlela ngiyacela bafowethu sibe nesolution lesimo. Yileso nesicelo sami bafowethu noma ngabe kuthiwa qatshene kanjani awukho umuzi ongenazo inkinga. Awukho ongenazo inkinga lapha awukho ngisho ngowodwa ongenazo inkinga. Noma ngabe kwenzakaleni ngiyacela bafowethu mina hlaleni phansi kukhulunywe kwedlule. Zikhona izinto esike sizibuke nathi sibuka ukuthi no kusuka la kuya la sihambe endleleni. Kodwa bafowethu lilonke ngithi mina ayihlale phansi baba umthetho bafowethu. Phakela umthakathi mfoka ndabandaba siyakudinga lapha. Ngizwe mfoka Mchunu siyakudinga la. Jacinta siyakudinga la. Mancinza siyakudinga la. Fele emntwini ngibale nami umzimba Khalimali. Ngobese lapha eMpumalanga nibambile nombhele nomkhizi nabo bonke abanye abakhona bafowethu esilwela nabizwe. Land is not about thina but ingezwe siyeke yonke into esiyenzayo sahamba sathi thina no asambeni siyokweseka abafowethu seseka laseka khona abantu abaphambili nina nobathathu kube umancinza noma ngabe kuthiwa abafowethu kunjani ayibe khona indlela ukuthi lento ilungise. Bekumnandi kabi kukuhle sibambisene. Ngiyacela mina bafowethu akube khona umhlangano ophuthumayo sizama ukulungisa lesi simo. Mina nje umzimba Khalimali angivumi le futhi angithandi ukuthi yenzeke ngalendlela eyenzeka ngayo. Ngiyabonga. Ngiyanibingelela nina benzi kamalandela, ngiyanibingelela nina sizwe sakaZulu, ngiyanibingelela nina abesizwe sikaPhunga noMageba. Kusawuyena umshengi Shabalala udonga likaMavuso. Ayingane zakwethu iobsession kaMancinza ngophakela umthakathi isiqala ukunyanyisa, isiqala ukukhola, isiqala ukumana la entanyeni. Iobsession yakhe nje ngophakela umthakathi hayi mfowethu akusekuhle. Ngicabanga ukuthi abantu bakaNongoma sebekuhalela ngempama nje ngisho bekubuka la einkundleni zokuxhumana ngoba
You are so obsessed ngobhuti omdala. Lapho siwabonile amagalelo kaphakela umthakathi kakhulu. Hayi kancane. Lapha amagalelo akho bhuti sisawezwa ngabantu, sisawezwa ngenziwa bethi. Into esikubona nje uzama ukuyenza ukuyiqhakambisa. Usebenzisa igama leqhawe. Singekuphikiseke futhi singekuthandabuza ukuthi umfoko kaMancinza lo kunabathiza abamkhokhelayo ukuthi abhidlize into enhle kangaka. Abanguqhekeko amongst the people. Engayedwa abaningi engingababala kodwa yena i-obsession yakhe lately nje isimemqaleni. Yonke indawo ubhuti la khona izinto azenzayo uyamqina ngizothula ngizolinda yena abuyele ebantwini ngasha wacima. Uphakela umthakathi mdala bafowethu umnomzane lo ubaba weingane indoda emfazini wayo indoda emzini wayo uyayazi into ayenzayo. Maye decide ukuthi hayi no lokho ngizokuveza ngesikhathi sithize ebantwini uzokwenza bafowethu. Uyabona makukhulunywa nge-sell out akukhulunywa ngomfokandabandaba. Makukhulunywa nge-sell out akukhulunywa ngophakela umthakathi bafowethu. Ngangishilo ke nasekuqaleni wemfoko kaMancinza ukuthi thina siwuzulu kamalandela asiwadla amandla omuntu mfethu futhi siyama nomuntu nasothulini. Simile nophakela umthakathi mfethu ngeke usishintshe. Ungawashintsha amaPedi, ungawashintsha abaTswana, ungawashintsha amaXhosa. Thina as Zulu people we stand our ground. Simile nondabandaba mfethu ngoba siwabonile amagalelo akhe. Yabo wena sihlele sikubone sixukwini nje. Asikaze sikubone wenza into nje individual, yabo. So ungathathi into enhle kangaka ufuna ukuyibhidliza ngenxa yentshontsho olitholayo. Wena ukazi wayolala emaweni wena, awukaze wena wangabi nomndeni wakho kuthiwa uyolwelizwe. Wena ukaze wayentabeni kuthiwa uyothanda. Asikaze sikubone ngisho uhambela amaphara ke la. Yabo ngikhuluma nje umfokandabandaba kade ngibuka ulive wakhe eveza isite abayitholile abazokwakha kuyona indawo ezoba yi-rehabilitation center. Into ehlula ugovernment, into ehlula uhulumeni lokukhokhelayo wena ukuthi dicelela phansi igama lalo muntu. Lo muntu is planning now uqoqa bonke abafowethu ebesinabo ezidakamizweni ababeke lapha. Ekuyinto esidingayo. Yabo amaphara badinga shelter abantu abasezidakamizweni abadinga ukunakekelwa bela emgaqweni badinga ukuthathwa bayobekwa lapha. Ukuhamba kwama foreigner ila ekuzobanikeza khona ichance yokuthi bakubone ukubaleka kokuyeka isidakamizwa cause bazokwehla benyuka nama withdrawals not knowing ukuthi bazoyithola aphi into abayifunayo, so they will be forced ukuthi bayeke izidakamizwa. Kodwa wena ubhizi uyakhuluma just because awuna inseka kushuthi akho phara kini noma mhlawumbe ubona ukuthi okwehlela lezi izingane ngeke kuze kuzehlele zakho noma ezakini. Mfowethu umuntu lesikhuluma ngayo, abantu la besikhuluma ngabo. Ungasukeli nje umfokandabandaba kaMancinza isiyanyanyisa nyi le ndaba yakho yokuba obsessed ngomholi. Umholi lo wathina sibona ubuholi, sibona ama leadership skill lapho esingawaboni kuwena yabo. Ungaba upresident welakho but khulisa ilakho ngendlela eright, ungafuni ukuyikhulisa ngegama likandabandaba mfowethu. Uyabona nje this is a friendly advice, this is a friendly warning. Iyeke leyo nto uzithela nje inzondo embi kubantu bakaNongoma nasoLundi noZulu wonkana. Asiwadla manje umuntu sina kwaZulu. Simile lapho.